asohoke mu vyubahiro vyiwe umugara amashimwe cyane amashimwe cyane kuri koresha time umugara amashyi kuri kizigo amashimwe cyane izina rye ryaramuvunye umugara amashimwe cyane Mr. Koresha umwanya Mr. Koresha time welcome so much Merci beaucoup, DJ. Pula. Koresha umwanya. Nizeye neza cyane yuko abantu bagiye kuryoherwa afeke wewe. Bavuze bati turakeneye koresha umwanya. First of all, nagomba ndagusabe uramusaba abantu bose baje muri Bonjour Night Comedy. Oye. Bonjour Night Comedy. Oye. Niko sasa sana. Kandi numujama w'abajene Uburundi n'igihugu cyiza cyane ko natwe baraduhaje gukora ku mugaragaro ndabasaba mukomere amashimwe cyane leta mvyeyi leta mozi baduhaje gukora ku mugaragaro merci beaucoup koresha umwanya ibibazo ni byinshi cyane ariko ikibazo cya mbere turifuza kumenya mbega koresha umwanya amazina yahawe n'abavyeyi n'ayahe ntabeshye mu mazina y'abavyeyi babaye ndakunda kuyibagira ariko yanyibukije cyangwa yibuka Uwiteka gena witwa Uwiteka ukakora nk'ibintu biri hano Uwiteka ni Kinyarwanda anyway wambaye neza waberewe nambaye nk'ingwe kenshi bakunze kuvuga ngo umuntu yambaye neza urabira mu gaciro donc agaciro k'amafaranga k'ivyo yambaye koresha umwanya tutagiye muri bimwe by'abasitari ngo nambariye $2000 we ko waberewe wambariye amafaranga ngahe kuva ku ngofero nipo kwishiremo n'amasokisi n'ikirato wambaye ngahe Kira kikuka katresano. Oya, no tubeshe. Maze. Batije. Umvalize kuko wapata kuyinisha. Wewe ndakubwire. Okay. Hama biranisuko. Kiratone katresano. Mashoksi. Mashoksi mengonisimi. Bana. Sakatre. Amoro kidana. Ni 90,000. Chat, Sami, Chapo, Missy 35,000. Amaroni yazivutse muri iki. Beko riko kumwamba amaroni koresha umwanya. Rumo. Akubera amaroni azivutse nyane abasudira baje basudira bakubera. Ajya usobanza uzocumenyere yayo. Ariko ibe yindi wayitara. Hasigaye umusipi n'imboga. Umusipi barawutambare. Abambazi ngaba barabizi. Ni menshi cyane. Nikombe maze. Safi umusipi imboga nayo ziba ziri komple. Urumva nambaye akaranti koresha umwanya uri mukuru abashimye cyane kuri koresha umwanya vrema wumva ko yambariye amafaranga menshi cyane koresha umwanya mu myaka yahereje n'isi cy'ubujumbura twe tuzi ko koresha umwanya byaravugwa cyane ati koresha umwanya ari mu bantu bifata nabi ari mu bantu bambara nabi sinzi ko yari critique sinzi ko yari inzigo ariko actually abantu barabona yuko koresha umwanya ararenze koresha umwanya aratwiga mbega umuntu kwifata nabi biratandukanye hari umuntu ashobora kubona yamaberewe iminsi yose kandi atari ko afise ivyo bintu canke hari ico n'icyo afise ariko hari umuntu ushobora kubona umengo yifata nabi ariko hari umukire urabona rero jewe namwe bagaragaza ubuzima bwanje mbaye mu officiel bro so kusanga nakubwiye n'iryobe kandi arivyo ntoye nza gusubiza cyangwa biri ku isoko nk'aba ariko ndabidandaza biri ku isoko bishimye ukacuza tukavugana sivyo rero ntuzurabo umuntu ngo yifata ngo niko ameze nabi
oya hari abantu bafikinga life kandi cyane je abantu renda bagwana sindanabikunda Karisha time wewe ngerageje kuramwa influencers dufise ngaha mu Burundi tutabeshanye uri mu bantu batagira ubwoba uri mu bantu atakintu wotinya gupostinga uri mu bantu bari uri confident nawe wenyine Karisha umwanya abantu benshi wowe ushobora kugenda ugakira content bati ujya mu muhungu cyangwa ujya mu gabo nta nderagira bakavuga ati none umuntu harigeze gusohoka ifoto wambaye boka uri kumwe na Samba Famba rero abantu baravuga ati none umuntu pema yubaha n'umugabo agasohora isanamu yambaye boka none umuntu ni ndero ni content mu buzima niki ijya foto yari mu kiganiro nakoze twigana ucyanyinjirize $50 uri mu kazi ariko hari abantu bavuga ati ako kazi nubwo ko kwinjiza amafaranga uri kuratindero birabasha leta itaje kundondera wewe ndondera nka muri make wewe amafaranga n'indero iby'indero abagize indero benshi ntacyo bavuye nyine ari abantu biyezesha muri abo ngo bafite indero kandi ari abavuye ba grave nabo usanga mwengo bafite indero kandi ba explore babe uzora abo ba explore bajya bakunda kubesha aza yambaye ishati yambaye ikoti goroye iwana umenga n'umubaho urumva soni gipeti nyene citereye zero sanga cyane murakorana akazi kandi kagenda neza uramaze kumva umuntu jewe ariko aranyitwarira ngo namuzurumye canke ngo namukorera ubusa niyo mpamvu rero ubwo kumwe mubona umengo ntandirongira je nivyo bintunze rero kandi bintungiye umuryango we nibwo buzima hamwe na mama Magi Kanyamu ariko ginga afise ubwenge nabaye wa mbere mbaka yabaye wa igice cya mbere yabaye kure ariko bavuga ngo isase riva ku cyuma none nyimba umwana wawe yabaye nko 20 wewe ngo wakangaye kwishuri oya pusandaje none mu wa mbere ntiwaba 30 ufise 90 kwijana yego none wumva nuko bimeze so umpeti wanje afise ubwenge bwo kwishuri ariko yabukuye kuri nyina ariko nshimanye ari foto uheruka gusohora ijya foto ndabira cyavugisha abantu bavuga bati none iyi foto yayisohoye yibona mbega iyi foto ijya foto rero ndibuka caption wanditse ko ati uri mwiza urihaya uravuga ati nicyo gituma ubyara n'abana beza mu makomantere rero twagiye kubona amajambo menshi cyane avuga ati koresha umwanya uriyambiza ngo nta mugabo yiyambiza ibiki uri mu batinganye ngo mbege ibintu byinshi cyane koresha umwanya komantere bagiye kwandika kuri irya poste yawe ni gute wazakira yani zari bishashi wanje ndibaza warazisomye kandi zose kandi urabona ijya foto je nayipostinze ndayibona mu bisanzwe jewe hari umunsi rero jiyo ngoze buri kintu cyose ndondera content rero ijya foto yarahitinze no gusumba n'amaririmba mwamwe y'abaririmbyi ijya foto n'inyigisho ku bantu baba basanzwe bakoresha social media zibaraba bakreya content kugira ikintu kivugwe baronke n'umusaruro ijya foto baranayikoze bafata umengo ndi nkoko abamebera bituma turi mu kazi kose nkoko urazi nkoko ko ariyo ijya umukwe ariko arabona maze kugereranya ijya nkoko nijya foto yawe ujya mutwe wawe mutanikopiekora nikopiekore kubera izuru handi bagira kubera izuru kandi bukangiye muri salo ijya salo kumwe bakaca bagusiga ariko ijya salo ari VIP kabisa irakazi yakoze jene postinze ndayibona mu bisanzwe hari umunsi rero jiyo ngoze buri kintu cyose ndondera content rero ijya foto yarahitinze no gusumba n'amaririmba mwamwe y'abaririmbyi ijya foto n'inyigisho ku bantu baba basanzwe bakoresha social media zibaraba bakreya content kugira ikintu kivugwe baronke n'umusaruro ijya foto baranayikoze bafata umengo ndi nkoko
abamenyere tuba turi mu kazi kose nk'uko uretse nk'uko ko ariyo iby'umukwe ariko harabona bazikubwira ijya nk'uko ijya foto yawe y'umutwe wawe mutaniko pekora niko pekore kubera izuba hari bamwe bagira kubera izuba cyane mukangiye muri salo ijya salo kumwe bakaca bagusika ariko ijya salo ya VIP kabisa irakaze rero ujya gutema ubuza kugusika scrap gomba ugeze kuzura uraporesha ukaguma bukwe ariko abantu bagira amamontage jere nakunda ukuntu abantu bashaka kukritika ku bintu nyene biba bigaragara muri byasi kubera n'uwo duhura nyine avuga ati seko nk'ubu barakritika ngo ndiyambiza ego ndiyambiza ariko nivyo nyene uriyambiza cyane nini ndiyambiza ahubwo aroma kutandika kwisigo ntari karankorera icyo shaka reka gukorera jera ndiyambiza ku buryo no ku maguru ubonye umengo ni ikigori cya yina ariko koresha narabikunda cyane ariko koresha umwanya ni gambere je numvise nyene no kubaza ibibazo byinshi ku kijanye no kwiyambiza none ushaka gushika ni wararongoye ndakunda inzobe umugore wa mufise kandi afite inzobe cyane cyane ndakunda inzobe none ko bamaze guhitamo ushaka bagushime oya jesha shaka banshime shaka abambona gatiro koresha umwanya kandi inzobe kuri kamera ariko ngene itagura n'abakamera nani twakora ifoto y'umuntu wirabura irabaruhisha nka Israel muri Adams Picture ariko umuntu n'abasore yirabura koresha umwanya ukuvuga ngo wavuze yuko bagiye baratera amakomantere bagiye barakora amamontage bateranya amafoto mbega wewe amareaction abantu bagira ku bikorwa by'iwawe ivyo bagenda baravuga haba ku radio haba mu promoters haba mu memories haba no mu bandi ba influencers wewe ntakoresha umwanya uvuga uti nibavuge je mbandanye nkora cyane urashobora guhanuka ukavuga uti hinge nanje mpinduke oya nta n'umwe byashobora kumpanura sibyo kuko uri nahano yaba ari umuntu ushobora kumpanura jewe kandi nkabigendera ni mama we wanje yabonye ibiganiro je abantu bariko barankora haraza gutera indoro arambwira ati mama reka rero yarampanuye aranyicarika mwana wanje rero matagukunda kucakiye ibyo bashikanje baraza barasara bagumuka wankubise baja kumurunda muri ati no mwendi muzi ico bitabo Chizonda. Rero ni mureka abantu bironderera gafunza. Of course. Koresha umwanya tutarinze kurambira abantu nubwo twamaze kubarambira ariko nizera yuko nabo nyene naho urambirwa mwarambiwe nivyo ko yareka kubivugira mwarambiwe ninde arambiwe koresha umwanya aba bantu turi kumwe ndazi barafise ibibazo byinshi cyane bifuza kuza kubaza koresha umwanya rero bagume biteguye inyuma y'iki kibazo cyane bagiye kukubaza kaza kubara akanya kabo kugira ngo ariko nabavuga ati je ndifuza kubaza iki kintu koresha umwanya hari abantu bakubonye ijya mbere hari n'abantu bavuga bati cyo umunsi nzomubona cyangwa umunsi nzoronka ka occasion nzomaza kino kibazo koresha umwanya abantu benshi na cyane abantu ku mbuga bakunze kwishyira hejuru bakavuga ati urabona ko ubuzima bwo ku rubuga buba butandukanye n'ubuzima busanzwe ugasanga wowe wambara ibizinze ariko ugasanga urakenye cyane byatubayeko ugasanga urikoresha umwanya birashika nyene ukabura n'amafaranga ya taxi urabona yuko ariko wowe wifitiye n'ingendeshwa wifitiye akamoto ariko jewe wanibaza hata wewe uri mu bantu bafite déplacement cyane igitoro okay rero mugeze ashite basi ico gitoro kakibura nimba bihora bishika bigashika ukabura n'amafaranga ya bisi bikaba vyose ugashobora gutondera bisi navyo bibaho abantu benshi nivyigira bikubaho sinshobora kwirata kuko nakubwiye neza mu ntango yuko jewe nikunda abantu bafikinga live jewe sinurira bisi kubera nasanze ujanye muri bisi basi nka jewe hariho nk'umuntu ushobora gusanga
yari karanyiyumvira ko azondondere mbere ivyunguka tucane tuyage rero ncenda mu cyako ngo pandisha kwaza kiti ugati cyane pesa ori ari amuri idiri kabi isetse rero je cyane ifunga kubyo ungeneye uri kure turavugana ko narikomeje utashoboye kuri iyo taxi kabivuga kuko ntubu nkeneye turondera ababikini we yasishobora kubategeke cyangwa muhera nkakora ivyanje umva gahunda no kwikomeza iyo wikomeje ni nk'abakobwa bo batwebwe twe tumeze nk'abakobwa umukobwa umukeneye umuhaye map arashobora kugara ko ati jewe yaragura abakobwa mutari byabona taxi kugira umukobwa kwanza yifashe wigize inzira ya bose ukeneye bakuyuza umwavu rero ariko wihagaze ukavuga ati jewe aka makeup kanje ka foto de kanje uduhuzu twanje ndatumesura ndipoweraho ukuri witavye map yabaye ko bikira baguhamagaye rero na jewe nuko rero bose ushobora gusesa idiri igeza kwihagarara ku mane cyangwa n'ubwo ngoma muhira ushobora gukina n'abana banje nkaryohe ushobora kurira imiziki ibyo nshatse byose ndi amahoro ariko nkavuga ati hari ibyapfuye abantu urabona ni amadini ariko araboneka nkori nkaca niga ariko bategura ndondera nkori iki nkaca rendagi akurishima ikibazo cya nyuma mbere ko duca duha mikro abantu bariko baradukurikirana hari ukuntu abantu bose dukorera ku ma social media ushobora gusanga jewe nk'amahinduka nateguye Buja Night Comedy ndasavye koresha umwanya please mupostingira kano kantu uravyase ndasavye naka mfasha kano ka service uravyase cyane turahuriye mu kadiri kanaka ariko koresha banze wagitire ugasanga turahuriye mu kadiri kanaka urangiye amafaranga ugasanga duke ugasanga hari amabifu ugasanga n'umuririmbyi yasohoye indirimbo itakuryoheye urayiponze uragize iki ugasanga swate umupromota arafitaniye beef n'umuririmbyi ugasanga umupromota arafitaniye beef n'umujournalist ugasanga ni ibintu by'amabifu nyine ku masocial media urabibona kuri ba DJ Fernando ba Sat B bande amabifu agumamo ba Bface na ba Fabilove n'abandi ba promoters hagati yabo urabona amabifu agumamo nta koresha umwanya nk'umuntu adatinya nk'umuntu uvuga uti jewe naka nitubuza kubera ikintu kubera ibikorwa byiwe kubera uko yitwara kubera ikintu urashobora kuvuga uti jyawe abantu ngiye kubavugira ngaha imbaraga tudahuza ndayibishikirize kugira ngo arico bakosora bagikosore biciye mu byo wowe ushoboye gushikiriza urabona nk'icyo kwaza wahereye ko ngo abantu bashobora gusaba service prononce na service na service vraiment ahubwo umuntu kugira usabe service banza wubake friendship banza wubake kwanza ubucuti muba abagenzi hamura biko atazobikora n'umutima kuko urabona ni ibintu nshasha kuri WhatsApp umuntu wese atuzwa kwigara ko ngavuga ati uyu muntu arandondya kandi aranyeneye nukazona umuntu areka gusaba service nabanze kwanza anakuramutse yage mugire abakire nibo aza direct ati wewe usabi ki kugira ukori rero udafite ububasha bwo kuvuga tusabi ubaka mu abagenzi nta muntu w'Imana gatari umugenzi na son excellence arasaba jama biwe icyatingira bakayaga bagatera black nta muntu ngaha muzo kangu n'abantu ngo byamamare n'ibiki no mpamvu jewe nakunda kwigira ibiro duteze kwigira ibiki by'abantu bose mbambona umenye gutura turangana kandi turakeneraniye burya hari abantu bashobora kutubona turi ngaha imbere hari impano nyinshi ngaho usanga ababicaye ngaha bafite impano zabo of course wewe ugaca umusuzugura ngo je kubera ndi imbere iyi ngo ndamusumba no kandi usanga gusumba n'amafaranga yicaye ngaho sivyo rero wewe ariko gusaba service ubaka ubucuti hama burya ubucuti bwo buzotuma mukorana n'ibindi bintu kwagusa muzorafashanye no mu bundi buzima apari akazi ivyo navyo vy'amabifu n'amakizi biravana hariho umurindi ashobora kugusaba bakore bifu ati jewe ndasavye kandi kandi ivyo hari ni bonu mukubaka entertainment of course ivyo rero ivyo bintu mwe mubibonye ngo n'uyu barankana muzobiha amaso muzobiha umutima of course merci beaucoup nuko rero nikoresha umwanya byinshi yagiye arabivuga abafise ikibazo kicanye kiriya wifuza kubwira koresha umwanya it's your time
ntugire ubwoba ariko nagushimiye cyane kuva dutangura akoresheje ikirundi cyinshi cyane bakoresha umwanya mvuga indimi zingana jewe igiswahili ntakivuga igifaransa n'icyongereza mbashatse gutwenza abantu ariko nabyo nyine urabivuga nabyo siniyiga narakego n'ibishuru je nanje rende gishino ndakivuga gishino shakomene ngaho kwabwiti kwabwira ngo ukoresha umwanya ngo uri umukwiziri ndabashaka mvuge ngo ukoresha nuko rero uyu cyangwa ashaka afise ikibazo arashobora kuza ngaha agatora mike akamubaza ikibazo akoresha umwanya maze duce tumuha umwanya mwiza cyane koresha umwanya ufise impano zigiye zitandukanye uri umupromota uri umu-influencer uri umuririmbyi umuririmbyi hari indirimbo ariko ukugira impano y'ikintu si ukugikora ko ngaha arongo umukomite ushobora kuza ngaha agafyatagura ibintu urumva gukora ikintu kubera ukikunda sicyo biba gisigura yuko ufite impano yawe uragerageza ati ese iki kintu je ndagifite impano ngaro n'abantu batambana hakurya gupeti bwari ngaha kuri byo gupeti jewe na yumvira akantu kandi je bwanjyohe kandi burabona kandi mbere ndabubonye ariko niyo ni impano nabonye bazokama bari muri rero ibyo mba urabikora kandi impano n'abakomedi n'abaririmbyi n'abapromota bakora ibi bintu atamano bapfa kwimita atazi gukorera content ibyo urumva no kubikunda gusa of course umuntu rero afite ikibazo cyangwa kiriya yifuza kubaza koresha umwanya it's your time twagiye mu minota n'itatu gusa duce dusozera Mugisha Emmanuel yamaze kunyereka ati arafite ikibazo ashaka kwegera ngaho imbere maze umubaze ikibazo koresha time it's your time kubaza ariko byibuka amara kubaza ati kubera iki wowe igikora cyose ugerageza umurenge wacu dukunda cyane mu gihugu cy'uburundi situpi ibyo nkora byose ndabikora ndabyerekeza kuri sa menga ugomba kugisha kuri we ndamucafuza cyangwa ndamuvuga neza umuvuga neza no kubera Sabi ari umubyeyi wanje jewe Sabi ni umubyeyi wanje kabisa none ikindi kibazo ngira kabiri nagomba ndakubaza igituma wiyambiza kubera nkombe zobe tukenda bikiyambisa ndaheza kubaza urabaza nuri kuramaririza sivyo umbaze ntumaririze sawa reka icyo ndagikate hanyuma ndakubaza ikindi koresha umwanya hajya kubera ko ushobora kujya kuri stage ukavuga ati ngo jewe nambariye mu miliyoni nka Christ cyangwa ukavuga ngo nambariye ngo 80,000 tukaza guharura nk'abaserivisi twambika abantu tugasanga iyo note ntabwo ifatika none tubeshe cyangwa utubwije kuri jewe turakubwiye ushatse tuyemere sije ariko izi mpuzu nambaye zirazimvye ariko ziri ku isoko je nsanzwe ndafise idiri na shop yitwa Team Satura fashion shop ndemeza pesha bayibona rero ushobora kwambara izi mpuzu ukavuga ati izi mpuzu kandi sindazitimbamo muri nta sheni direct cyangwa nkaca nzinga urumva bazibonye akavuga ati wakaye gahuzu nakabonye urugo ziba zihari mu bisanzwe izindi mpuzu za ama urakoze cyane ariko musigaze cyane baragomba kubaza umugore wawe ari mu gihugu cy'uburundi cyane ngaha oya ari mu Burundi ntabwo ari mu Burundi ari mu gihugu cy'abana merci beaucoup sawa sawa merci beaucoup niba ari uwundi afite ikibazo yifuza kubaza koresha umwanya yegere ngaha atawuhari duce tumuha umwanya mwiza cyane wavuze ngo ntabwo uririmbyi ariko ijya ndirimbo wasohoye mwe na Famba ijya ndirimbo yaratwitse mene oya ijya ndirimbo ndaririmba kubera nkunda ubunure okay umwanya urabone kugira ngo wasi
kandi jewe n'iyindi ndirimbo wonyumvamo si uko mfite impano yo kuririmba ahubwo mba nshatse gufasha ujya kugira wiwe agaragaza impano yiwe amaje nanje bikiri kuri jewe petetre imana icanye hagati yawe na Famba tuvuge ko Famba ari afite impano gatoya kuririmba afite impano keuki abumva waramufashije. Okay, it's your time avec DJ Kata. Yeah. DJ Kata. DJ Kata. Yeah. Hey, DJ, you look good. DJ, hapana ulia. It's a DJ Lega Kim. Lega Kim. Get ready for the DJ. Get ready for the DJ. DJ Raja Kim. Making your speakers tremble like an earthquake. This is DJ Ricky on the mix. Sawa nefiko. Ikintu nubwira abantu bari ngaha. Aka gatipe n'akarorero keza ku bantu baba bafise ubumuga kanaka ahubwo bigaya bi. Ariko bafise impano. Bisuzugura. Ubu tipe uburazana n'umugore. Agatipe gafite umugore. Kandi kafite amafaranga vre. Sibyo rero uyu abakaru nimba ufise defo kanaka ntutinye kugaragaza icyo gikore hama rero yo yo twikume nguru umugabo ariko ugira ikibazo banzo heza urumva nugira ikibazo jewe nzobikora zongera kindi kimekire suko sasa rero aba bantu kwanza mu rumengo barakara miti ukayoberwa ko ari DJ ukayoberwa yuko doki nishobora kumenya ivyo ariko arakora DJ nabanza ko ave hariya wavuna za mwana w'ubwo babikora DJ Lega Kim asini yambose inge na muhemba wake DJ reka ndamuhemba wake wumvirize kungena ngomba dukubitire beat right now twagiye Nagwai. Allô? Allô? Ya, reka mfote ka foto. Very birthday. Unatamba. Uno abantu bagishushe mu abantu baragoye guharinza bano ngene banduje makadakaza samba fora kisikishona na kijona kisire kama amesema kubombi bombi na dola
Guys, akagative karagurishijwe ntegerezwa kunama ntegerezwa kunama rero mbese asata mwaryohewe ariko amashimwe cyane kuri Mr. Koresha umwanya merci beaucoup.